Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. E re opela ga botse Mpumelelo o ba bolela gore le kgarebe la gago e leng gore gane jwa ke ex ya gago e le go Vuyokasi o ba mo kgethela batho ba e leng gore o tshwanetse gore a ratane le bona. Jwale Mpumelelo o bone gore seo o ka re Vuyokasi wa molaola ge a dira dilo tša mohuto o mme a feletša e le gore o bona gore a ka se tšee Vuyokasi a mo fa maatla gore e be mmamogolo ka ge e le gore o mo kgethela batho ba e leng gore o tshwanetse gore a ratane le bona mo le gore yena o dira o mo fa maatla ao ka lebaka la gore a ne le ngwana le yena a sa nyake gore a lose ngwana gago ka ge e le gore o ba rata le ngwana gago a sa nyake o bona e le gore mafelelong o ka feletša e le gore Vuyokasi a ka sepela bokaone go sepele di-girlfriend tše e leng gore a di na le ngwana le yena. So Vuyokasi gane jalo feleditše e le gore o dirang kwa sepela ka ge e le gore ga a dumelang le tše e leng gore Mpumelelo wa di dirang. Mpumelelo le yena gape o atlaletša gore Vuyokasi o ba nyaka go mo iša letsogo, jwale yena ka ge e le gore o tswa ka lapeng le e leng gore ke la tlhompho ga gona le dintwa, o bone gore a ka se dire dilo tše e leng gore a Vuyokasi o mo dira tšona, a nyake go bona a išitše mosadi letsogo. So gane jwale allegedly ba bolela gore Tirelo ke yena e leng gore o interviewa di-girlfriend tša Mpumelelo tše e leng gore di tshwanetse gore di tsene ka ge e le gore Mpumelelo ka nako ya le interview o boletše gore go tshwanetse gore a be le basadi ba bararo. Jwale Tirelo ke yena e leng gore o lebelela gore ke mang e leng gore o tshwanetse gore a ratane le Mpumelelo. Mola e le gore nna ke tseba e le gore Mpumelelo gore ga a nyake motho e leng gore o tlo mo kgethela gore a ratane le mang, mara ka Tirelo wa dumela gore Tirelo a ka mo kgethela magare ba e leng gore o tshwanetse gore a ratane le ona. So bona o tlo ba ratana ge Mpumelelo a tlile le bona, ene se seng gape ba mmotšišitše gore a ka ba e le gore ge o dira tsona dilo tse o di dirang o kgopela mamkhulupile gore wena o ratana le motho o ratana le yena or o a cheata na, go ke eng se o se tlo se dirang. A re it's obvious ko ratana le motho and then ge ke fetse o ratana le motho o ka bona gore ke motho mo kaone ka tla ka gae ka tla ka botša mama gore ke hweditše lekgarebe le e leng gore ke le so nka tšwela pele ka le lona na, and then ge e le gore ba mo dumella le gona o tšwela pele le bona batho bao. So ke ra gore ka mokgwa e leng gore o botša Tirelo ga e sa le motho gore motho mongwe o tlo mo kgethela gore a ratane le mang, as long as e le gore o Tirelo wa dumela ka ge e le gore o re Tirelo o tlile ka lerato, Tirelo a se a tla ka go rata ditšhelete mo go yena, Tirelo o tlo tšwela pele. A ke tse gore ga re Tirelo o tlo rata ditšhelete o rela ditšhelete tše di feng because of o sa leka go aga, o sa leka go ka itirela tšhelete, mohlomongwe o rela ditšhelete tša papa gagwe e le go Baba Mseleko maybe, mara ge e le gore o rela ditšhelete tša Baba Mseleko a ke bone e le gore seo se a hlokagala gore a se bolele ka gobane a se ditšhelete tša gagwe ke tša papa gagwe. Ngwana mo le o mongwe o tlo humana share from tšhelete ya papa gagwe. So ge šetše le bana ba bakale e tlo felelela ba isherana pile e tlo feleletša e le gore go šala bokae, unless e le gore yena ke yena mmamoratwa wa papa gago mmoditše gore wena di-shares o tlo humana tše dintšhi. So nna ke kwešiše gore ga botsebotse Mpumelelo ke tla re o eme kae because of o ba lla ka Vuyokasi a re Vuyokasi a se wife material, Vuyokasi wa laola, Vuyokasi ke gore a phela o ba complaina ka Vuyokasi. So gane jwale ke mo go bontšha e le gore Mpumelelo le yena gore a tswe ka kwa no Mpumelelo gore a tswe ka kwa gare ga relationship ele ka lebaka la gore Vuyokasi o ba laola ga kudu. So nna o ya ka nna ke nagana gore Mpumelelo o ba sa hlo a e fa no Mpumelelo lerato le leng gore o ba mo fa lona pele, go swana le ge e le gore o rile yena Mpumelelo ga a ratana le Tirelo a se hlo a e fa Vuyokasi lerato lela go hlakanya le banyana ba e leng gore o ba tlalleditše. Go swana le ka nako e Tirelo le yena ba complaina gore sa le ke ba le ngwana Mpumelelo ga sa bonagala, ka ga botša Mpumelelo gore ke nyaka go ya sekolong, Mpumelelo mmotša gore o swanetše gore o ye go dula eMzumbe o tla studiša online. So a re etse gore mohlomongwe dilo di tšhentšhitše, Mpumelelo le yena o tepona gore o godile ga a sa tlo dira dilo tše e leng gore di tšwele tseleng gane jwale. Ke tšona tšeo tša bantwana ba Izinganezis Tembu. Thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Ta-da.